Nimuze twicare mu kirambi ni heza. Menyira kivuruga mwese nimuze tuje mu kirambi ni heza. Mukirambi.com Mukirambi TV 1. Twirwaneho ntabwo ikataje gusa kurindira abaturage no kugarura amahoro asesuye ku baturage b'akarere ka Minembwe. Majambere ikomeje gufata n'umwanya wa mbere mu kugenda basana inzira zimwe na zimwe zari zarangiritse kuva igisirikare cya Kongo kiri mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe, cyane cyane ibiraro bihuza imihana, inzira zihuza imihana ndetse n'inzira zo mihana zigenda zihuza inzu y'abaturage umuturage ku wundi. Twirwaneho si aho honyine gusa, ibiraro bitandukanye bihuza imihana ndetse n'ikibuga cy'indege, aho twagiye tubagezaho inkuru ko ikomeje gukoresha abaturage b'akarere ka Minembwe ibikorwa biziteza mbere by'amajambere mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe. Nayo mpamvu twagendera abaturage twasanze ku kiraro aho bita kuri Mutya. Ni ikiraro uvuye mu muhana wa Gitavi uje mu muhana wa Gishigo. Umuhana wa Gishigo uri muri lokalite ya Kivumu muri secteur ya Rurenge muri teritware ya Fizi, hanyuma mu karere muri commune nanone y'akarere ka Minembwe, hafi ni kaminuza ya IEMI. Aho no twasanze bari kwakorera sarongo cyangwa se ibikorwa rusange by'akarere by'amajambere akarere ka Minembwe. Tugira icyo tugane n'abaturage aho bashimiye byimazeyo Twirwaneho ikomeje kuba ikoresha ibikorwa by'amabarabara ndetse n'ibindi, nabo bonyine bimaze kubazamo. Ati nubwo Twirwaneho itona bidukangurira, ariko natwe tumaze kubona kuko twari twarakereje kandi tunayishimira cyane kuba yarazanye kino gitekerezo. Ati si byonyine tubashimira n'umutekano n'amahoro nibyo bituma tubakesha n'ibikorwa by'amajambere y'akarere ka Minembwe, bigatuma twita ku isuku ndetse n'ibikorwa nk'ibi ngibi byo kugira ngo tubashe kuzana amajambere mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe. Mukirambi TV 1 twabateguriye inkuru, niyo tubahereye ikaze Munyamukundi Faustin kwa mukurikirane ikiganiro twagiranye n'abaturage, abashefu babiri cyangwa se abayobozi gakondo babiri ndetse n'abaturage. Abaturage bano mwe muhana y'akarere ka Minembwe barakora sarongo zifasha gute? Hano mu karere ka Minembwe nubwo bahuye n'ibibazo byinshi, bahuye n'ibibazo barabizi turinda kubitondagura, ariko abagabo bishize hamwe n'abagore n'abakobwa, abantu bose batuye hano baravuga ngo hamwe n'ivyo bibazo kuko igihugu ari cyacu, ubutaka ni ubwacu. Tuko turashaka ngo tugire amajambere, tugire amabarabara, tugire ibiraro, isuku, tugire isuku nziza. Ubu nyine nivyo abantu bari mu n'ubu turi hano ko turakora ikiraro kugira ngo abantu bazatambukana amamoto atambuke. Hanyuma byazifasha gute ubundi bino bikorwa bitegurwa n'abashefu, bitegurwa n'abaturage cyangwa bitegurwa na Twirwaneho none ikomeje kuyobora akarere ka Minembwe? Kubera ubutegetsi bwa mbere bwari buhari, nuko ngo Minembwe yari yarabaye nk'icyavu, habaga ubucafu, habaga urwondo, ntabwo ari kwicambara ikirato cy'ingozi ciwe n'amabote twari reze mu nuko urabona iyo twambaye. Ariko ubu nyine ubutegetsi buhindutse, Twirwaneho iraza itwigisha ikintu cyo gukora isuku. Ubu ko turakora isuku, abantu barasa neza, habe no muri santere na hano mu mayira aje muri santere no mu mihana, ahantu hamaze gusa neza kubera ubutegetsi bw'izuba nyine dufite. Nawe tubwire ku bijyanye na sarongo bizifasha gute? Sarongo turayikora kawaida kabisa kugira ngo dutunganye akarere kacu ka Minembwe. Ubundi dushimira abaturage kuba bitabiriye kino gikorwa kugira ngo tubone ubushobozi bwo kuza tubona transport ya moto, ibiki byose dukora mu karere kacu tugatengeneza kugira ngo tukagire kabe mu majambere meza cyane. Niki ushobora nuwe butunga ushobora kubwira Abanyamurenge bose batuye Minembwe kugira ngo bahaguruke bakomeze bakora amasarongo? Abaturage nshobora kubwira abaturage kugira ngo dufatane mu nda kimwe n'abandi bari hanze bacu bagiye batatana bari kure, bo dutera inkunga tugakora za godoro, igihugu cyacu kigateza imbere. Abantu bose abanyamahanga bakareka kudusuzugura, ni igihugu cyacu ca gakondo tugomba gutezamo amajambere bakacifuza kuko batazona kigeramo. Nakoze cyane.
Yo